Kengcheng thang dolong kaselam pona jokra datum kacoro ke pajir. Nomati denarong APHLC rachariasong aro atum amithang asahim kang pupon. Child trafficking mati osomar kang hupon aputhak chiroktok asai ke dengpon. Gauri Sankar Kalitan Nijang Karbianglong Hamren Alongta Kivolpon. Rong plim plam bim ingti arong amikar Amar Singh teron ahem meke cho pahok wailun ahem to napan Manja Press Club Plembang Phuatum pen kicho asang kerap ke pajirdam. साहब, बाबूलाल, मुश्किल में कोई साथ नहीं देता है कभी। खुद ही खुद के लिए तैयारी करनी पड़ती है। रिटायरमेंट के बाद में क्या कुछ सोचा है कभी? अरे साहब, भगवान है ना, वो सब कुछ संभाल लेगा। राजू भैया, 1 मिनट भी लेट नहीं करते हो आप? हाँ साहब, काम करने के लिए तो बैठे हैं। खूब काम करना है, खूब कमाना है। अभी तो ठीक है, पर बुढ़ापे में ऐसे मजदूरी करोगे? चचा, जब तक हाथ पैर चलेंगे जिंदगी चलेगी, देखा जाएगा। सविता जी मैडम। मैं सोच रही थी कि तुम अपने ओल्ड एज के लिए कुछ सेविंग्स क्यों नहीं कर लेती। मुझे तेरी चिंता हो रही है। 15-20 साल के बाद तुम अकेली होगी, तब? ले, अकेली क्यों? ये है ना मेरा लाल, ये बनेगा मेरे बुढ़ापे की लाठी। सविता, तुम बहुत भोली हो। क्या मैडम, जेब में पैसा तो है नहीं, और हम स्मार्ट होकर भी क्या कर लेंगे। ओके, मैं समझाती हूँ। बाबूलाल, मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। महीने के 200 रुपए दे सकते हो? 100 रुपया दे सकते हो ना महीने का? 150 रुपए तो दे सकती हो ना महीने के। हाँ, पर क्यों साहब? तुम्हारे रिटायरमेंट के लिए, ताकि जब शरीर साथ न दे तब भी तुम्हें किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। पेंशन समझती हो? 60 साल की उम्र के बाद 3000 रुपए महीने के मिलेंगे, वो भी घर बैठे बिना कुछ किए। 3000? 3000 रुपए? 3000? अरे नहीं, क्या मजाक कर रहे हो साहब? ये तो नामुमकिन है। भारत सरकार ने नामुमकिन से ना हटा दिया है। अब सब मुमकिन है। पर कैसे? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से, जिसमें आपको नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर जाकर आधार कार्ड और अपनी पासबुक दिखानी है और बायोमेट्रिक रजिस्टर कराना है। फिर तुम्हारा बुढ़ापा एकदम सुरक्षित। पर मैडम, हम मजदूरों के लिए इतना सोचा किसने? हमारे देश में अनऑर्गेनाइज्ड लेबर की संख्या करीब करीब 40-42 करोड़ है। उनके लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना उनके जीवन के उत्तरार्ध 60 वर्ष की आयु के बाद की जिंदगी के लिए बहुत बड़ा संबल होगी। बुढ़ापे में रोजमर्रा की जिंदगी गुजारने के लिए पेंशन भी मिला करेगा। जी हां, अब असंगठित क्षेत्र के 42 करोड़ कामगारों को मिलेगी पेंशन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना से। रैग पिकर्स, सफाई कर्मचारी, सुरक्षा गार्ड, स्ट्रीट वेंडर, सब्जी वाले, घर पर काम करने वाले, लघु किसान, चाय की टपरी वाले, कुम्हार, नाई समेत इसी तरह के अन्य रोजगार से जुड़े हुए और मासिक 15,000 या उससे कम आय वाले असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को मिलेगा लाभ। 18 वर्ष से 40 वर्ष के कामगारों को उम्र के अनुसार प्रति माह जमा कराने हैं सिर्फ 55 से 200 रुपए, जिसमें आपके जितने ही पैसे जोड़ेगी सरकार, और उन्हें 60 वर्ष की उम्र के बाद मिलेगी प्रति माह न्यूनतम 3,000 रुपए की पेंशन। अब यकीन हो रहा है, हम मजदूरों को भी पेंशन मिलना अब मुमकिन है। नामुमकिन अब मुमकिन है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। Kardom pinia birta than bang pini limerina hanse pi non arjik tha birtang ton pen. Duarbaguri MAC constituency kaparlo Kengcheng thang adolong mate wooden bridge puthot akimi kaselam ponajok
Rada tumpen MEC Richard Tokbia Pan Kachuro ke Pajir. Labangso Wooden Bridge ajak ding kluipen kahino daga jok rada tum kacheleng penang anakisung cicak nang lo. Hiti kidun kedam punoy hormu kaceroy pon kacewan punoy pinang anakisung cicak ponang lo pusi rong rada tumpen ningje pon renti. Bon sitami nonapong MEC Richard Tokbi kabor ipon penajok labangso ahawara rada tumapan ke matha ponajok rada tum kachuro Pajir pon. Lapen lapuson asai rada tumapan ke klem pitekapot Kilikle cepati dun positami cirap cito dun jiputa kedam kewang arada tumpen perang kia tengno lam tenang cibidun. Duar baguri pena mosingti 365 News India. To akahelan ang litum labang so dilong kahing no dak pan ajok ansung lo kahing no ko. Oh la kahino da hoki sum thuke oh pure thea dang ki sum ne lo bon pusi along chu sora ha war bang ni tum la na ki chong da tum ana sum lo la ben rong si ana sum lo non bang ke dang pu dok dok lo yo la sini tum da Richard sok bia ke ha phan kai da pareng sap nang si ni tum kai ke da churu lo da ni tum school student tum anda pini bang ni rong lo dang rang rang lo yo la sini tum bang an so non ni deuti le nai sare ata post da me jo non port hiek bang tam ni dak ni ngarong ong si na tum long che tong lo ni ngarong pil lo. Tang te lan open ali pulo la delong nang kim election na prang nang patang det pu si akai Richard Tokbi cecak lo la pen cecak det pen aku patang det lipun nang li tum la pu arlong chu arong arat ke lang li phan ko pilon te ke rap du ni Oh ni tum bang ke la wood ipak kon sa no tim la ni tum a parong salia PCC bang ke ni tum ning kan thom pli pa chok pola no du bang an su se ni tumang si la parong sali PCC pen bang ke first padam ya phan sini tuma hin pen la ni tum la ena ke chong dara hin la pen la ni tum ang ton yu do tum la pen rong so te phana ni tum than lab lo first padam ya phan si la bang so de long la election hiri election ang ya pran yong si patang thek se la lang phang chu ro teng pen pun ni tum bang first bion ki pon ya phan sini tum bang chuning ri lo la pen alang ni phan si kai da to war chulang lo tang te labang so ali kecela ke rong anarat lo nang li la da bang ke ni tum la rong crazy lo la de long patang da pa lang li pi tong klem ni ne la to war pa i ye phan ye klem ni to si tu bom lo la bang si la pas bang de long patang ni tum pini dan bang ni ngarong pro lo la to war la so da ke klem tre bang lang li sa si ni lo la so de long nang kim penajok nang li tum te hawararat tu nang li ning ka rong ong ke pute ke del ma ko pu la song si ma tha lo la non to te la non hopta no hi thi ru nyang bong lai so tang patang pi da son de ni tum rap to ke pure the bang ke non is sek to ke ka che hok ong a jo lo ma na lo ma ko jo si ni tum bang ke som ka che hok ong to ke du thai da lo te nang li me che thani ma oh ni me ke na son te ron ni hem bang ke heri da ka parong sali bura te ron na rong te non nang li ke dami ko na te non ni da na le long si non ko chong da bom na si non bang ke na tu ni ngarong ong na tu bang phan na tu phan ka dom pa yo te kang lo la si ni tum la along chu ma te pu aparong sia rat bang ke ni tum bang ke kai da analu ver teng si ni ngarong ver lo ni rong ver dik la te na tum osumar school dun ke bang ko an siksak lo te la dilong hin da tu Lakhakret Rock Nomati Constituency ke parlo denarong ahithi arlo patumi therepo ni phaisir ke parani ada por phai kresia por malompen APHL sia song atumpen Nomati Constituency denarong aro APHL sia song atum amithanga sai hem ingpu ponsi denarong pathua klamalong cherok tok amai sitami ingnipon Bangso mayalong Nomati Constituency APHL sia maiphu dhansing timung pensi mai chepa hem phu ponsi mai chari pon lapen rapchun bang mindar kiriteron alang lipen aluhi pachini pon Mayalong aluhi sarpo aman pen chitongdun APHLC Central Committee maipu JI kathar lapendo chitongdun chunbang sarkiri rongphar pachithang chunbang kursing timung hawar kehat LA APHLC amaipu Suren Kramsa Korkanthi Constituency chunbang Babul Rongpi Mahamaya Constituency amaipu Mongol Singh Rongpi Nomati Constituency APHLC Kongchunbang Bharat Phangchu atumpen chenglok APHLC asong ke kroidun amulok atum chetongdun Radamai pi ke paman ponalong jesemet ke chia soto mapan voter list ing thanvik neng jilapen ke chia soto mapan sit kep a anwan ki pipon det abang ke mentuni mate momota APHL sia song atum ke chikroi dun thek thepu jongpon si jai kathar a hin pen aning ki pongalam the jaipon la council election doji busi arjulong lo la potsi la election pat ka chi sik ji si la pen ke la
itum autonomous state ke hang a boy ki pi thek gia phan la pen 6 schedule kapang tang thek gia phan akam ki claim gia phan si nilitum pi ni dak normati den arong along hi thiang bong nilitum office in pulo APHLC office labang so office to kala ke election phan chot kalilo dover po la dak iti isi unit office ke dover po APHLC non pona tum la MSC election bangkon bak cepate ni tum ke cepate dun petji ka cepate bangke cepate dun petji la cepate dun perang bong along pen ke la ke chetum do ke chetum amen than long le det lang bang BJP tum than thedet la posi BJP Congress tum la than thedet lo he la posi ilitum ke hai kadove hai thori po bange pun un e nilitum bange greener ke ba ke hai ji pusini tum matha la pen ke eson ni tungi pukang tunga bangke labang so election ke la ke ilitum phan la government India government Assam government tum approval nang hang la long recap ke chetum han ke jor che ho dai kok ilitum karbiang long ka lidet pe he lo teng lo te sikidula teng lo te la ke tribal area ka lidet po ke hala ke MSC si tribal ka li po lo te la ke tribal area ka li lo hala ke sikidul ta ka lidet po la si itum adet bang phan ki pi long recap la chikroi dun ma rata tu ma chikroi dun dema pu si labang so election along si finalize ke enpo la ke approval ke na dengan tenon non phang ang ton cepate dun ipla bu cepate dun lapo la ke kotha na ya ro ibla la ka char ju ya kam da velo tu cepate dun lapo la ke amande cepate dun de la long ri ka chu jor kam cheplang dun det pokente la hello Karbiang Long pe la APHLC mate regional party tu nilitung ka chinia tengke jongsi dei karbiatum an la pen inglong aratum anta adet bang phan pidet nahi po bange injun takroi kreji gadi la sinilitum ka chini ke karbiatum ban inglong aratum 55% dolang la si la 55% ke ilitum long si ajakong nang pidun pet po si ni tum ning ke la pen la tum nang pita nang pidun pet po jokta lage chi pidun jipu pu pedet lo la chi bang phan pidet nang po ke jokta chekroi kre lo ke ante la si hala BJP tum long Congress tum long ke do tun ta hedi ka chip amendment chip klang sak hai he pu chon na lo vote an ke neli tum phan sinang pidun et pu alam duk la to ke Nijang Karbiang Long ke parlo Hamren Police Station VDP atum penchipatir piponsi child trafficking awareness mati osomar kang hupon aputhak chirok tok amai kedeng pon labang so amai mai chari pon VDP amai phu Moniram Rongpi lapen alang lipen than pachini pon lapusona sai kedeng pon nang kok ke non malom osomar kang bo mati osomar ka salon ka chonghu aphai ke bat pika jok lapusona sai mati chirok tok amai tami pedo pon nang kok lopu alang lipen than pachini pon adun thu lapusona lamthe anutin abang phu abang phia tum ta kachini pen kachire mek thek jia phansi labang so awareness deng pon nang kok lopu ta puthot than pachini pon puthot kachi tong dun arada tuma phan pachini pon tekang tangka maha ajoini ludun nang nila pen ke charli mate ke pa charli dun amen pen sitami osomar ka salon dun chire pik nang ji pu hai hoyalam che than chi mompon pini bang so maya long chitong dun Hamren Police Station VDP chun bang Samson ingti lapen Border Board Chairman Richard Hanse Ward Commissioner Moniram Teron lapen Hamren Police Station along OC Pintu Pathak lapen kaprek ke thekiting atum chitong dun Hamren pen Rostom ingti 365 News India Pinidak Hamren Police Station angka BDP tumpen organize polo awareness program on child trafficking. Asila soa bangke sini sen program lo, kema ini cuma society lo, ter tu kali, mereka society lo kita teglong lo non modern poro korban, somar tangbo lepen la arondre kampang hoy la child trafficking pen jasemeter hekam long arjulong nasi pinidang kita orang ondum bidipia koping jera tuntas kami dak dijitan lo ini tum dak kapapi mate tumrong bu atongan usita na bangso child trafficking bang pabi pon dan jepan ini alert itu pen la awareness bang atu bero pia potu pen ro saru pasatu mas tame lahai aputhak kachini khak pen kachi chire dunji la pen aku
hala haya trafficker sa tum da dakna pi lut long ne de je phansi ni ta chingwai chingsai pon Nonakai ingnam kiraikom akinang sot lapen kindu pen chenglok ason ason marada pi kivir bom ason thekpon longsi alangli gori sangkar kalita Darang district pen rada tumaphan lam ke me ke than ponasai nang pangcheng ponsi thereponi phaisir ke parani an ke aking pen wangbom si hamren rong sopi an nang palelo adun thu hamren mati nijang karbiang long district pen puthot morigaon district aphan bar thu poputa than pachini tekang puthot alang lila pusona king pen ke damlok rada tumaphan ke than ke pachini tekang pangrum pet district inkoi rapli plengtang loputa nilitum pherang ke rostom ingtia phan than pachini tekang আৰু আজি ৰাতিপুৱা আপোনালোকৰ চেয়াৰমেন ছাৰে অট'নমাছ কাউন্সিল চেয়াৰমেন ছাৰে আজি মোবাইল এটি মোক উপহাৰ দিছে আপোনালোকৰ কাৰ্বি আংলং বাকী ৰাইজৰ ফালৰ পৰা যি মৰম এই মৰম দিছে মই সেই মৰমক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু লগতে যি কাৰ্বি আংলঙৰ আপোনালোকৰ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আপোনালোকৰ মৰমৰ CEM ছাৰ আছে তনৰাম ৰাহাং তেওঁ মোক ইতিমধ্যে তেওঁৰ যেতিয়া পূব কাৰ্বি আংলং ডিফুত তেওঁৰ নিজা বাসভৱনত মোক কাৰ্বি যি ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ আছে সেই সাজপাৰ পিন্ধাই মোক এই যাত্ৰাত অংশীদাৰ হৈছে আৰু এই যাত্ৰালৈ আগবঢ়াই দিছে আৰু যোৱাকালি আমাৰ জিলাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয় বাইদেৱে মোক কাৰ্বি সমাজৰ যি ট্ৰেডিশ্যনেল আপোনালোকৰ স্কাৰ্ফ বা যি গামোচা পহু বুলি কয় সেই পহু গাত মেৰিয়াই দি মোক সন্মান যাচিছে তাত মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনিতে আমাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ছাৰেও এই পশ্চিম কাৰ্বি আংলংখন খোজ কঢ়াত মোক আৰক্ষীসকলৰ সহযোগিতা দিছে আৰু আৰক্ষীসকলে সহযোগ কৰি আছে প্ৰতিখন জিলাতে আৰক্ষীসকলে মোক প্ৰতিখন জিলা সুকলমে পাৰ কৰাই দিছে আৰু মই এই ক্ষেত্ৰত মই সমূহ কাৰ্বি আংলংবাসীলৈ মই আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আশা কৰোঁ সকলোৱে প্ৰকৃতি সংৰক্ষণ ৰক্তদান আৰু গড় সুৰক্ষাৰ বাবে সজাগ হ'ব সকলোৱে ৰক্তদান কৰিব ৰক্তদানৰ কৰি আমাৰ যি অসুস্থ ব্যক্তিসকল আছে তেওঁলোকৰ জীৱন আমাৰ আকৌ পুনৰাই উজ্জীৱিত কৰি তুলিব এই মই আশা কৰিছোঁ Rong plim plam bim ingti arong amikar amar sing tero nahem mi kicho pahok wai lu nahem tu na tumaphan manja press club klem bang phua tumpen kidam tang thereponi phai sir ke parani kicho sang kirap ke pajirdam Kisung ke phove ka bang phu amar sing teron pen pherang ke atheng no nang ke pachini don ke scooter tempo la pen chotun chodang aphule phukok kasu hai hoi anta me cho etlo chotun chodang aphule kasu la pen ke do athai anta avidetlo la sitim Karbi Anglong ke jake thekidinga tuma phan nang ravek thapusi chuningri padi krimpon Manja pen Rajasansi 365 News India Rap thak buang titik Meeting sang ba hen tak do thai ve thak thai vi lu lemak pul mau la la sini fancy kisung ke phoda ba amasing ke hormu hai chanam dam julo ting ke plan plan ni ta me avidalo la si manja press club hin pen ke ra bang nang pilo la si la em handa tuning ri lo ting ke plan plan ni pan nang ke rap ji fancy tuning ri lo la si Kichu binue cho panman dokor phole ke su pang abi galo sadi kasu phole sita me abi galo la ti aja ko hormu ka me esonsoni hormu da sita me ik galo la ti isko tarta ve galo oto ta ve galo la ti kesung thekti galo la ti la Pinia berta ke lapan sekang ton iglo ajo ke me kardom